nisu nepoznanica u Evropi. Tako je jedan od najpoznatijih motoskupova onaj koji organizuju ljubitelji i vlasnici Harley Davidson. U Glogunju, na Markovom jezeru, ljubitelji i vlasnici kineskih motora organizovali su prvi motoskup ovakve vrste u Srbiji. Ti su motori u stvari licence i kopije japanskih motora, tako da se to i ne primeti da je to iz Kine. To je ono interesantno što se uopšte ne primeti da su to kineski motori, nego su kao da su japanski, recimo, ili tako. Vlasnici motora kineske proizvodnje ističu kako su se ovi motori pokazali kao izuzetno pouzdani, iako su se za njih odlučili zbog pristupačne cene. Kakve su reakcije drugih bajkera na skupovima koji voze japanski ili evropski motori? Pa nisu svi kad dođu, kad stanem recimo sa njime, sad sa ovim većim motorom, još uvek nisu svesni da je to Kines. Dođu i pitaju, kaže, koja je to marka? Pa kažem Kines, Kivei i tako da onda zagledaju ga. Super je, baš je i lep je i na oko, a i mašina je moćna. Prilikom kad sam kupio kineski motor, da su stvarno kvalitetni i da vrede. I tako bih preporučio i široj masi da kupe kineske motore, normalno u mogućnosti koliko može. Smatram da mi je kvalitet odličan, to govorim iz razloga što sam ja jedan od vozača kineskih motora. Kako gledate na bajkere koji voze kineski motori? Ok, pazi, ko voli da vozi, uvek je sa nama. Ja volim samo brzu vožnju, znači, ali sve ono, ok, uvek smo tu. Na ovaj skup došli su i oni koji imaju motore koji se proizvode u Evropi ili Japanu. Iako je prvi skup ovakve vrste, sadržavao je sve kao i drugi skupovi. Vozio se defile, a kako je bilo loše vreme, svirka je organizovana po šatoru. Organizatori se nadaju da će ovo okupljanje postati tradicionalno i da će sledeće godine biti još više motora.